الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا أمة إسلاما كان كيسا في على جرتن كان ديراف كان دوبرتي كان تكاف قدا سلامتان تيجبكم وجلتتي سن هذا قبل إن شاء الله. يا بليان إسلاما دوبا أكثر الناس الرهدون نما دنيا تنانغو وماجر ربين كي نهوغا دبه الدنيا سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يا رب سبحانه وتعالى دنيا جتون ميشا تباك بكلمة تقودمي ميشا تباك جولنجي قويا تباتيني بكبيرا خياتي غلغلا وان قويا دلائي غلغلا فجافتي براغل توفي أمس ميشا ما تباك سنير وياتي فكيس رب سبحانه وتعالى تناف دنيا دافا كان دغمني ميك إساتو كوني سنيه مدوبا نمتي تكتو ميك إسا كان إسا عجيبا دا غافتو كو نمتي توكو جارتي إسا وجي نياتا قبيفت فولوكو تلفتني إساني لفقايتي نياتشوف ديمو نمني كدتو هلا دورا دوفي مي صدقانا تبوسا نغرغارا بيلن تجرا جين تنا دوبا نمچي اتغبه نياتا فودي osoo isla nyaata fuudhee itti gabbahuu qabu nyaata dhiisee akkam godhani beeyta ulee fudhatee itti gabbahe miskiintichi nyaata naafida jedhee tolfatee isa eega jechuudha laakiin maaltu itti gabbahe gizee hunda asumaa kadhaan nu cinqaa jedheetuma qurxaa ulee itti cabsee miskiinticha ari'ee jechuudha miskiintichi baqatee ifirraa kute gaafa kaan rabbiin waan fedhe dalagaa xiqqoon duniyaa san jalaa dhabamsiisee kadhachuutti seene namichi sun kan namicha gaaf kaan ari'eessan jaartiin inni gaafa san kabajaa isiitiif akkami jaartii biraan kaasaadhaaf maraataa gabbayee tume sunilleen jalaa deemti mee duuba ajaa'iba rabbii dhageeffadha obboleeyyan islaama jaartiin jalaa deemti guyyaa tokko jaartiin tun nama biraa heerumti jaarsa lammaffaa kana wajjiin nyaata qopheeffatan isaanii nyaata nyaatuuf deemu kadhataan tokko dhufe yaa warra rabbii nin beela'e qoonqonnatti jira beela na baasaadhaa jee beela baafna jeeti walakkatti mure namichi kun ka duraa sunni tume beekadhu jaartii tana biraa deemee tuma tume deemii kenniif je'ee itti ergi hoggaa isiin gabbaate nyaata itti kennitu hoggaa ol deebitu booyaa ol deebite duuba maaltu si boochisee jeen yaa abbaa mana kiyyaa namichi har'a miskiina'ee akkanatti sadaqaa kadhatu kun abbaa mana kiyyaa ka duraaniiti jennaan guyyaa tokko qissaa ajiibaatii yaadadha akka har'a kadhataan nu kadhatee akkatti gartee inni jee kanatti nuhii waa nyaatu kadhattuun nu kadhachuuf dhuftee gadi bahee qurxaadhaan ari'ee sanii yaadadha jennaan wallaahi jee abbaan manaa isii ka amma fuudhee harkaa qabu kun namichi gaafsan inni ari'e sun wallaahi ana jee duuba duniyaa jechuun tana yaa ibaadallah dheengadda nama ari'a har'a dheengadda kadhataa ari'a har'a innuu kadhataa ta'e hulaa namaa dura dhufa jechuudha duniyaan hin boonina duniyaan wallaahi hiikan qabdu yoo karaa rabbii keessatti kennatan malee yoo diin rabbii biraan dhaabbatan malee yoo rabbiin sodaatanii mana akhiraatiin jaarratan malee tanaaf inshaallah warra duniyaan boonuumi warra sabaan boonuumi warra iimaanaan boonu rabbiin haa godhu namni rabbitti amanini boona beeka wa idhaa marruu billagwi marruu kiraama waan isaan hin fakkaanne hoggaa dhufan mataa irraa ol qabatanii biraa dabran jechuudha subhaanahu wa ta'ala قصان قبابا الرئيسين مخنومة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.